خم شنتم قبعت بودا لولتو أمة أورومو تأرسي تجابسه أشي بودا هررجع رفو الدم يجوهي أودون أرسي موهم فتن درت هم تقولي بس ديتي سديتا مي سديتي لولا نما دجاج ماج ولد جبريل عباس سيد أنجانين مكايساني تخنا نكني فيتي متي خراج تركنا إرج أمني خينيا خجر أرجرو ولد جبريل ترى لما موهن لولا متحررتي 1883 لولا بوردودتي 1884 موهني تران أما عباس سيد أن كوه هدوان كبويشة 1885 تي شابسه أمتك إني خيتو لولا إتو خيسا قدامي جتري قدامي شابسه قلم سرتي تدراتي بي أورومو خيستي هدد آبي قلم سرتي هدد آبي إننيس يودن ده دفع هررجي ديمي مقالا سنقبته منيلي كيف وانتقلوا بربادات قالوا لي أرسي خيسة ديمو ترسون رومي منيليك لولتو خم دي دميشاني في أنك خم صدومي تاتو فراتيتي خرار بفه دري جالان قررتي لولتون أمة أورومو تسومالي تادرئي بكتكت تأمير عبد الله نما جانين جلت ديمتو بكتكت والقهان لولتون أمير عبد الله فيده اتنكو بوين أكا قارتي لا ليون نسنتيمه أمير عبد الله لولتون إسا قوي وقتي ودليد تدلقر أولو قبدو هم تقوفا قباتشو تره منيلك تقاتو قوي هم دي دمي شن قباتشو تره يوم قوي تنوال مدي قبدني لالتن لوليسون أكملت دومي بيهو دندهم جتشو لولي جالانكو چناغوياتي دومي أكا قبر سلاسين كرونيكلا منيلك توري يوت هانكاد أمتي خالولي أشرتي دو أمة أوروموتي جاوين انجومتي بيتا جرخون لوينا أورومو جاينا يجوخ يامتي أكاستنا الرام فدتنا الرغدان نمني خيني خانينو اللجئب في نم هم دي دمي أفوري بلانيس لا خموبالايز غروق أب أمو أمير عبد الله أكاغارت وان أورغانايزد انتهيني بيتو لولا أكما وان براتي يو أورغانايزد تهوبات موهون دندهان ميليتاري نسا وان أورغانايزد انتهين الرغدان نمني لولا روفو إيغل لوليكو ميبودا روفان غرته جانواري 1887 ويا جانواري توربرتي لوليته إيغا موهمي بودا جانواري سدد جانواري سغلتيس أمني خيني خدوفي لولود روفو لولاني توراني قبابدو تيغا منيليكيتو موهي يجو موهو في موهمون آدا المنامات توان درجراتي منيلك يقول جلنكوتي موهي مقالة أدريغلو جارتي ساتي بتلايا خطبه تايتو تنجانيف تكا أكنت جمدي تلايا خطبه جزي سنغا هرد الرهانكا فنفنه رفون تربان سديفتي تلايا يقول إسي برغيسو جمديتي مندرا أورومو خمكان درب فنفنة جامو أديس أبابا يتة مكابارت مكان فنفنة أديس أبابا تجيرمونو لولا جالان قوتي وجه ولتهيد آجتشو يسنغسيسوف منيلي كيف جالان قوتي موهون فيكتري بودا وان وسنن كامل غياتو قوتي بروفينسي تفرعه بلا تفرعه ريج لغتي ريسورسي خكابو كابته أشرا كوين endlessly خاكمان كامنة أكاسين توف برودن ده يجتوهي أما مالي غاغ أمني لولي جالنكو مال في دتاجتو تكتكان دبچو وربادة تدراتي أمني خين يبلي سمّا دابي
sovereignty kana afaan faranjitti jaan ummani tokko yogguu bilisummaa dhabe namummaan raaba namummaan isaanii xiqqaatti akka namattuun fudhatamu yoo bilisummaa qabaachuu baatte ilmi namaa ati kanama guututti isin laalan sin kabajan si tuffatan warra kaleessi sodaatuutu ar'aantana si tuffata tanaa jecha takka yoo bilisummaa qabaachuu baatte qabeenyi kee qabeenya simooheetta economically exploited taate jechuudha sanbira dabree politically subjugated taateeti isaan jala bultu jalaa haaftee gubbatti yoo bilisummaa qabaachuu baatte if bulchuun dandeessu huree ta'e ifi murteeffachuun dandeessu sanbira dabree aadaante akka nama aadaan qabne aadaante aadaa gadi gal'oo tanamaa gadi gartee akkas taati jechuudha bilisummaa dhabuu laaftuun seenaa jechuumaaf hin fidi takka gaa bilisummaa dhabuu talamadaate wattaadarri minilik damoozan qaban inumahu tun akka surprise isin gooti taate hamma 1941 itti mootummaan habashaa military isaaniitii damoozan kafalan turan xaaliyaan booda kan damooza kafaluun eegalamte san dura hay wattaadarri yoo damooza kafaluuf baatan akkamitti jiraatte yoo jettan damooza wanni kafalaniin dachii fi nama nyaadhaa jedhaniitti kennan afaan amaaratti biluu jedhaniitti kennanii bar hanqana fudhadhaa nyaadhaa jedhaniitti kennan ummata keenya kakalee bilisummaa qabaachuu ture kakalee abbaa lafaa tureetu dachii dhabee amma isaan tajaajilee isaanii qotee isaanii oomishee qoraan cabsee fi citaa gaangee fi harree isaaniitiif fi farda isaaniitiif ibilloon isaaniitiif haamee bishaan waraabee ummata keenyaatu ummata san nyaachisa jechuudha minilik yogguu magaalaa Harar dhiisee deemu wattaadara 25 Dajjazmaach Mokonnon Abbaa Haile Sillaasee jalatti dhiisee deeme isa jalatti immoo nama ofisaroota hudhaniitu ture ka kudhan qabu mee laala lottuun qoftiin 75 eeriyaa san jira jechuudha harka 100 ummata keenyaatu qotee oomishee tumanii daakanii deheysanii jiraachisan ummata kana san qofa kan hin tahin amata 4 keessatti waan anjuu miti waan katabamee lafa jiru amata 4 keessatti Gondarirraa Tigraayirraa Shawarraa namni humni 300 Harargee dhufee qubate humni 300 dhufee qubate chitti ummata kana eenyu ka nyaachisu eenyu ka support godhu ummata keenya gabaabdutti gaa loltuunis warri settlers naftanyaa jedhanii warri dhufee qubate kunis ummatuma keenya irra dhaabbate jechuu kiyya injiinartichi xaaliyaan tokko ka 1887-88 magaalaa Adaree keessa ture maal jedha seetan amaaraa fi awwaandisni tokko jedha anjibas amaraan qabu rabbii akka gaarii qabadha ummata jibbuun gaarii miti sisteema isaaniiti namni kan jibbu malee kan miidhe sisteema isaaniiti gartee jibbansi keenya ummata irratti kan hin tahin sisteema irratti focus godhuu qaba amaaraa fi awwaannisni tokko jedha ammoo awwaannisni bineensa deemuu amaarri bineensan sossoonee kabakkata kataa'ee nama nyaatu kun waan anjuu miti waan xaaliyaantichi jedhee wahuma dhugaa yogguu san jiru kan inni jechuu waan nafxanyaatiin dubbadhaa mata qabadha militariin minilik Hararge dhiisee deeme ummata keenya totally disarm godhe waraana qabatanii deemuun mancaa qabatanii deemuun habalee qabatanii deemuun hin jirtu bar totally disarm
yoo eeriyaa takkatti xiqqishoo namni gibira gabaruu hafaluu dadhabee isaan shaffatuuf deeman jedhanii dhaqanii eeriyaa san waan jiraa cufaahu balleessan yoo loon gaarii arkan namtichi kun badiif deema jedhanii loon isaa zarafanii mana isaa guban jechuu akka fedhan godhuu dandahan gabaabdutti namni nama moohe yogguu bilisummaa dhabdee namni si moohe akka fedhanitti nama taphatan jechuu arraan tanaas akkasumaan uummanni keenya haalli keessa jiru sambira dabraa faranjichi tokko namtichi ingiliis tokko maal jaseetan biyya Itoophiyaa tana dhaqeeti nama mentality habasha akka isatti galteef ni xiqqaata maal jaseetan the Abyssinians waan isaati ummanni habasha ummata cabsanii qabatan tana takka waan barsiisan hin qaban dhugumaa bar teknolojii nurra jiranii qawwee alaatiin nu cabsan malee teknolojii ni qabanii karaa qonnaan teknolojii sophisticated taatanii qabanii karaa dawaatiin waa takka waan ummanni keenya beeyne wahii qabanii sanirraa haaseeti waa takka waan isaan oomishatan nyaachuu malee waa takka waan barsiisan in qabdu jedhee dubbateenni sambira dabra yogguu eeriyaa takkatti uummanni keenya gibira galchuu dadhabe tun waan katabamee jiraati sababa godhataniiti loon zarafanii nama gabra godhuu turan irra guddaan keessan ammaan tanan amantan malee exactly amata 112 dura 1900 jechuu kiyya Minilik gabra torbaatam qabaachuu ture ilma namaa addunyaarratti gabra torbaatam ka qabu takkaa dhagaheen beeku xiqqollee taatu seenaa addunyaan hin beeka garte kun nama ifiin kristaana ifiin jiru nama imperara ifiin jiru torbaatam qabaachuu ture gabrummaanis sisteemni isaan dhaaban kunis akka inni itti badeen gabaabdutti booda isinitti hima ummanni Oromoo eega moohamee cabee boodatti akka namaa gaditti laalamuu ture really akkuma namatti lakkaawamanii akka namaa gaditti laalamuu turan gabbaariin tokko ummanni keenya gabbaarii ta'e gabbaarii jechuun safi jechuu afaan faranjitti nama dachirratti hidhamu nama lafaa ka'ee deemuu hin dandeenye nama wanni dalagaan isaa humniti isaa wanni inni oomishuus ka nama biraa taatu jechuun safi jechuun gabbaarii tokko ka midhaan muree namticha nafxanyaa fiduu deemuu fi harree inni rafe'ee fidu yogguu fidee midhaan fidu nafxanyichi yoo ajaartiin isaa harree sanii fi nama keenya addaan baaftee laaltu maaliif yogguu moote yogguu humna qabdu ilmi namaa kun arrogaanti ta'a nama biraatti uffata yoo horii qabaatan yoo humna qabaatan yoo jabeenya qabaatan nama kaan ifii gadi laalan jechuu gabaabdutti gaa isin aarsuu akka jibbitan jechuuf kan hin tahin ummanni tokko yogguu bitame akkanuma haalli jiru garte namni namaa gaditti laalama jechuurraa hin tana jedhe sambira dabranii identitiin Oromoo karaa cufaan akka baddu waan hin godhin hin qabani fakkii lama sadiin isinii kan namni magaalaa adar'ee dhayxanii beeytan tokko tokkoon yoo hedduun as keessa jiraachuu dandeessanii faras magaalaa charchii tokko beeta kiristaanii tokko ka faras magaalaa keessa jiru yaadattu madaana alam beeta kiristaan masgiida ture masgiida sanitti irra guddaa ummata Oromooti achitti sagadu Minilik yogguu magaalaa adar'ee seenee cabse antana kaan itti himuu hin beeku Faransaayii tokkootu isa bira ture booda kitaaba katabe maal jaaseetan tunqaanii waan dubbatanii miti masgiida ol seeneeti minaareet gubbaa ol bahee
achi booda waan inni godhe isinitti himu dhaabbateeti masgiidatti fincaa laal hanqam takka tuffii ummata moohamee kana qaba kun waan namni faransaay kayyuusan isa bira ture barreessee beeyta hammam takka humanitillee akkan qabaatin maaliif ummata takka yoo moote kabajullee baatte at least mana isaa kan itti sagadan seentee ittiin fincaantu beeyta ammoo namni nama moo kana godha jechuufi sambira dabranii lafa takka takka bakka aadaa Oromoo keessatti namni irratti wal gahee wadaaja godhanii rabbitti kadhatan bakka makka qullubbii duratti qullubbiin shiraayin Oromoo turte bakka jabduu kan ummanni keenya gamanarraa irra wali qabamee amatatti yogguu takka dhufanii rabbi kadhatanii wadaaja godhaniitti addaan deeman baraniiti ummanni kun maaliif bakka tanatti wali qabama jedhanii qullubbii Gabriel Church kan achitti ijaaran sun bakka sacred Oromoo area ta turte achi turte jechuudha bakka hedduu isaan ilmaahu tan beeta kiristaanatti jaarachuun gaariidha bakka biratti odoo jaaratanii silaa ummanni keenya bakka duraan kabaju ilmi namaa kun bakka kabajuu qaba gartee bakka seriously fudhatan sacred bakka taate society cuftunuhu lafa shrine sacred taate qaban ummanni keenya sanillee kan qabaanne area isaan sila sacred jedhanii fudhatan kabajamtu bakka tanatti wali qabamnee rabbitti kadhanna jaan sanillee churchi isaanii irra jaaratan jechuufi sambira dabranii maqaa bootaa yaadatu Haroomayaa Alammaaya turte akka afaan Amaaraatti bar nuutu Haroomayaa yaa malee isaan Alammaaya jedhanii bar ciroo asba tafarii jedhaniiti maqaa jijjiiran cufarraa tas kofalchiiftu nama kofalchiiftu ganda ejersa gooroo kan tafarii mukhonnanitti dhalate maqaa akkam kennaniif seetan namni san beeku jira maqaa san Beetlehem jedhanii Beetlehem jechuun bakka Jiisasitti dhalate jechuudha maal jechuu barbaadan seetan Haayile Sillaaseen fagootti Jiisasii wajji hidha qaba jechuu isaaniitii bara yeroo sanitti fiction hin jirre kan uummatanii san bira dabranii dur ummanni keenya gadaaniif bulchuu ture karaa harkanatti gadaan raabaadorii jedhee yaamama raabaadoriin amata saddeetitti namni wal gahee filate nama isaaniin deemu wanta godha Minilik seera baase namni akka wal filee hin filamne seera baase maal jechuu political identity akkan qabaanne akkuma yaanneehu seeraani addaan hambise jechuuhi baalabaatonni keenya kayogguu san jiran akka kiristaana ta'an kiristaanitii isaanillee ummata keenyatti facaasuu laalle namni keenya hadiqqishoo waa qabu hani beekama jaan kiristaana akka ta'u barbaadaniiti ummanni keenya akkuma jiranitti Orthodox Christianity jibbanii kan hin ta'in totally reject godhan maaliif totally reject godhan seeta tun ummanni tokko yogguu resist godhuu barbaadu karaa dandahuu resist godha sanii jecha diina isaaniitii fi gabrummaa isaanii walitti qabanii laalanii kanaa miti kanu baasu jedhanii ummanni keenya kaduraan islaamummaa fudhatee jira islaamummaan fudhatinilleen akkuma jirutti 100% islaamummaa fudhatan jechuu kiyya as a rejection tanaafi angaafaan ijoollee nam tokko qofa nama Oromoo Harar Orthodox Christian ka ta'e kan hin beeku yogguun kifilii jiru Hararitti warri Orthodox Churchin boarding school qabaachuu turan gurbaan sun nama tokko namni keenya akka ilma namaatti kan ilaalin booda unfortunately innillee ni maraate tokkollee nama Orthodox Christiana ta'e jiraachuu dandahanii ammoo anin beeku jechumaaf hin jedhe ummanni keenya Kristinaa reject godhe
jechuu miti bar ka Catholic tahee jira ka Protestant tahee jira ammoo karaa Harar kanatti Orthodox Church Christianity san fudhachuuf hedduutti jabaatte sanumaan isin garsiisuu barbaade jechuudha. Islaamummaa akka gaachanaa godhatanii fudhatanii waan identity isaanii eegu akkasitti fudhatanii turan jechuudha. Akka aadaan Habashaa culture Habashaa ummata keenya liqimsine islaamummaa sanii akka gaachanaa godhatanii fudhatan jechuudha. Sistemiin ammaan tana dubbadhe kun from kum tokko 887 irraa hanga kum tokko 935 Xaaliyaan dhufutti sistema tokko hajiru ummanni keenya akkasumatti akkuma jirutti gabbaarii taheeti jiraachuu ture jechuudha. Xaaliyaan yogguu dhufu kakalee moohees arrani moohama kakalee goftaa arra gadi addunyaan tun yoggayyu bakka takkan teessu beektaa laafaanis ni jabaata jabaanis ni laafata tu waan dirree bahee jiru mootummaan Habashaa sun ni cabxe. Yogguu cabxu karaa carcar karaa arsii kana maal jechuu turan seeta rabbi jaatana kootna godhina Paul Baxteriitu waan kana katabee beektaa harka muri jechuu turan. Maaliif harka muri jechuu turan seeta midhaan daakanii yogguu fidanii mana fidan laalaniiti yoo ka gaaritti hurraa'uu baate deebisii daaki janiin deebisii tumi janiin sanii jecha namni waan hijaa qabu jecha harkuma san muri harkatti wanta midhaan daakame san laalan san harka san muri jechuu sun gaarii jechuu kan hin ta'in namni irraanfanne jechumaafin isinitti hima jechuu. Xaaliyaani ha sistema isaan dhaaban sun kabuqqaas naftanyaa system gabbaar system karaa Harar kanatti malkanya jedhaniin nama hiratan garte slaverynis biyya san keessa hanga 1935 turte. Xaaliyaan nama miliyoona 2 ha gabra ture gabrummaa jalaa baas wanni katabamee jiru waan akkanaa kana takkana gabaabdutti gaa waan inni jechuu barbaadu duraan daqiiqaa 10 fudhadhaan jedhee niin heddummeesse ummanni keenya moohamnaan nama gad ta'e namni moohame yoggoyyu achi sun moohamuun qaanii miti ammoo moohamuu san fudhatanii taa'anii liqimsanii yogguu ta'an sani badduun qaaniin malee arrani mootaa boru ni moohamtaa wahallee hundi jijjiirama haalli ummata keenyaatis ma jijjiirama jechuuf hin jira. Galatoomin Dr. Muhammad warri Torontootii fi keessummoonni keenya cuftinuu akka dhageenyetti Dr. Muhammad ibsa bal'aa hammeenya diinaa keessattuu warri naftanyaadhaa akkamitti uummata keenya abduu malee gabroonfatanii nu ibsee jira. Kuni waanuma uummanni gabroome jala dabru ta'ullee immoo salphinni guddaan gabroomanii baadhatanii ciisuusanii namni ni mo'ama loleetis ni bilisooma garuu salphinni sanii nun jaanii jiranii gaa bakka jirru akka firratti rafne jechumaaf tatanaa gaatti deebinaa gaaffii fi kanaas ni deeffatan mana keessaa gaaffii inni kaati jeetiin abdaddaa sagantaanis guyyaanis waan deemaa jiruuf gara obbo Mahadiitiin isin dabarsa akkuma jirutti obbo Mahadiis maal jaa ha ifa bantuko jara kenya Mahdi Hamid Mude bariisaa barreessaa ture
bariisaa gaafa qindeessan waan tokko waan ajaa'ibaatiin isin hima nuti waan bariisaan nu gooteen isin hima amma bara malkanyaadhaa qayyimame kana dhageessanii jirtan dhageessuu jaallan gamanaa yoo ustan malee waan takka hin dhageenyu beektu haasawni gamanaa hedduu deemaa jira bara malkanyaadhaa qayyimamu kana gaafa duroo qabsoo jalqabne faanfileetaas hin qabnu hin dhageenyu ture manillee bika warra harkatee deebee ganda keessa deemee waa itti himuu qaba nuti hin qabnu ture akkaataan nuti waa barsiifnu manguddoo fa'aa oduu gaafanneetuma manguddoo biyyaa kanaaf ragaan nama tokko ammas jira kawachuu kollee olii gad deemnee ganda keessa deemnee oduu waliin fudhannu Abduu Jaliil Booqeetu as jira manguddumarraa barreetee waan malkanyaa kana manguddoo uummata biyyaatti deebifnee himna ture garuu boodarra bariisaan dhufeeti wanni achirra barreeffamu san yeroo takka takka akka waraqaa wantaatti itti fayyadamaa turre uummata bira deemnee dubbifnee uummata keenyatti himaa turre jechuudha. Obbo Maadiin bara san keessatti nama bariisaa qopheessuudhaan hanga miidhaan silaarra geessu takka taafatee qopheessee akkasitti abbaa bariisaa beekama. Lammaffaa immoo Obbo Maadii Muudeedhaa dikshineerii isaatiin namni hin beekne hin jiru ilmaan Oromoodhaa bakka adda addaatti irra itti fayyadamaa jiru haala gaaliin itti fayyadamaa jirti jechuudha dikshineerii san bira dabre immoo kitaaban ammaa kudhanii tokko Obbo Maadiin barreessee jira ammallee karaarra waa hedduutu jira san keessa waa sadii kan hojiirra oolchaa jiru dikshineerii isaa kana qabiyyee lamadaa yookaan vooliyuuma lamadaa qopheessaa jira kana gaa waliin nutti cibaana jechuudha gaafa inni nuuf fite akka nuuf fituus abdii guutuun qaba jechuudha seenaa qabsoo Oromoodhaa kan jedhu irrattis kitaaba qopheessaa jira Obbo Maadiin sanis yeroo gabaabduu keessatti baafadha jee Samira dabre immoo barsiisaa editorial kan jedhamu gulaala barsiisaa waan jiru irrattis waa kitaaba qopheessaa jira jechuudha kana malee Dr. Obbo Maadiin Minor Jackson Engineering and Early College Academy keessatti baroota 23 Atlantaa keessatti barsiisaa jira jechuudha nammoo beektaniin gaa deebisee isinitti himaa jira beektu dhiifama naa godhaa Maadii wajjinis bara dheeraa ol beekna akkasumatti kanaafuu yoo dubbadde akka reefuuf taate dubbiini usuun qaba beektu tabiraafitti ni ta'u sanumaafuu amma okay galatooma gaa wanni qophiin irra dhiyaattuus lillaadha Obbo Maadiin wanni irra nu dhiyeessu seenaa Afran Qalloo fi fincila diddaa bulchiinsa Masrii fi akkasumattillee gabrummaa Habashaati. Waan Masriin isa ciruftee turte fincila seetiif diddaa Habashaatiis lameen waliin qabeen ibsa jechuudha. Galatooma gaa itti dhiyaadha. كمولتن دبليان كيا في المانكيا أرانتنا جمتشونتي دجاجة هذا وني دجاجة اتتاتي فيس وان غاري سين كبيسة وانته خنرتي أركمو خياف خنمافو وروانتنا قب سيف قالني قدانها جيو أكسمت اللي وان أكدبين توني قرتي خراقو التورة التافة قد يجولون مالا وانتنا أرقم سيسل اللي هدون قالتهم فدا أرانتنا ونين أني دبتشو سلا حملين فيه وعالم توكو أكاتا قرتي نمني خين يقبرما ديدوران ورا تركي في مصر درا اتلعبته أكسمت اللي أكنفتانيا درا اتلعبته أكما يسني همانتي أني بيكم سخي فيزيكسي في حسابه
ونين برسيسو لين فيزيكس ما في كيمستري في حساب ملي سينان برسيسو خنافو وان سينا وغانين دبدجو غندان هم بين سينو خيا حقنا نابيها تاكجا لما دا هيو سينا بكما قرتي بروفيسور محمد فانا دفه وان اني دبتي رديبونيس هدو قرتي نركفتي خنا ملي اما سنمني خيني قرتي وانين اني دبدو خنا الرقدان كيسانو هادقاتو هاغدتو هاغتكو وان بيتني بجچا وهم يسن بيتني سنهما ننهفتنا انو مدغيفا داجچوخي حاسوانا نقولوا فلوخيسا خدرا قرتي سينا أفران قلوتي في سينا أورومو تنهررجي وخين تا أوروميا بحات الرأي درسو أفران قلو جتشانكم مالي ونما قرتي نمنخوني أكا هدوتي وان كنا هبتا خانا راواتي قدو بچون فدا كسمت اللي قرتي أما قرني جتشان من أجيني جرا أما قرني أما قرني جتشان غراني أحمد جتشان غراني أحمد كوني أورومو أكاتا أورومو تتيس سنيفيني مرة خلما دامو حالي أورومو بها أكم تري أدو وري مصر هندو فين درتي وانجو رايس واتكو نيندو بيتا سنتي أنسي أوريسا مصر أكم ترتي مالي سبب لني غاغاما أكم تلوفي وانجو را نيندو بيتا خنا اللي دكتور محمد توتوك أنا فكاتا رومان دي باي جتشالا سمبوداس أكمل تقرتي أوريسا جتشان وانا كقرتي invasion جتشالا خناس قرتي خا من الكيس واتكشو هدولين تكو بلبلة جيتين هلرا ديبيا مالي في دكتور محمد فتاي سندرا أما أفران قلو جنو قداتهم ملا تكاتهم ملا أما فكينا في نمني خرا أوجا بورنا جنو بورني قداتهم ملا تكاتهم ملا أما أورمون بكلمت قدما بورنا في برينتما أوجا جام بورني خني قدارا وان أورمو جدو جلس جرو في دهاتي في قرتي كباخن هندا وان هم تجتشا غرقل لمو بورنا أوجا جنو أورمو قرتي قدينا بورنا خيس جرو تهو سنما لا جتشا تكاتو سنما أورمو هو جنوس أكنو مجتشا أورمو أوجا جنو أورمو خنما قرتي برينتما في بورنا هندو لكابته قبا أوليسان خجرو تهو سنما لا أورمو أوجا جانيس غوسنولي يخن غوس جارسو خيسا إبدتك كاتو كوستا هوني ملا جتشا خنافو وان أفران قلون تاتي خوني قدسو سندن دينيا تكيسو سندن دينيا أنمو أكاتا نتوبر تلتين إسنيه مجرد غافا أني جولي قرتي مقالة دريد أواتي في أدري وخين أني جروتين على دي قد دي مقالة جروتي في مئيسو في وانا كنا إدو أوتوبوساتو ديم يوخين مكيناتي قودة مكيناتي تقوتنا بيجو فتورا جانين أوتوبوس قد سكول بسي فكاتو خنا أفران قلو جانين مالي جنان خنما شانتما في نما ديبا بكاتكو بادتي ديمو خبيهن دولي بادتي ديمو خوني أفران قلو بيجو نما أفري في شني في خدام فوتو تنمو بيجو لا يوخين فاتورا أماس ريفو نمني تكو دبته أفتها في هجو مرتو تكاتو توري مرتو بيان قوتو أفتو خنما جانيني أبو مرتو سنكني أفران قلو نكني جان أفران قلو مال برباد جان مرتو برباد أفران قلو قبدا جان جتشان خبيتي هندي أفتو جتشان أكسمت اللي يو إيبوك أبادة وانت كان خنيو نقوبسو باته أبو جيبا أفران قلو نكني جا قدا إساخا نقوبسي نبرد أماس أفران قلو جتشان نمهدو جتشان نمني به أفران قلو توكل حفنجا جتشان بيهوندا دول في شافي أزجري جتشان والجاي قدا خرا قدا جتشان يو بيتن كرولا يخين كراها يخين لا يترجع أنين أفران قلو جان توكوجر ما جتشان بيهوندا تقول وري تجاري خجازك أبو سنين داو خداجاك أبو سنين مو أفران قلو تخبيهوندا جتشان دبي تنا أفران قلو هنداتو بيخا وقاجان يونيفرسال الدنيا هنداتو نو بيخا جتشا أما قا أفران قلو قبابنتي أفران قلو جتشان وانو ما جتشا دا مالي
gartee waan guddaa waan kanamayyuu ta'e universal kan ta'e ka irraa olii jechaadha yookiin gabaabatti irraan si deebi'a ka irra guddaa ka hundaa olii ka waliigalaa universal ka addunyaa maraa yookiin hundaa guddaa irraa olii ka hunda if keessaa qabu ka hunda hammatu ummata guddaa ka gosaa fi gosayyoon qabnu Afran Qalloo gaa jennu gosaa fi gosayyoon qabu nama jiruudhaan nu fakkaatu nama afaan keenya dubbatu nama nu cunqursin nama nu fakkaatu Oromoo hundaa Oromoo qofa odoon ta'in ollaan keenyalleen Afran Qalloodhaa jenna namni Afran Qalloon ta'in nama Addis Katamaa jiru san qofa kanaa jecha Afran Qalloo gaafa ja'an sanitti gartee Oromoo jechaanis waan mootummaan namatti hin dhiifneef bakka san jechuun dandeenyetti Afran Qalloonis hiikaan isaa waan bal'aa ummata guddaa ummata cunqurfamaa ummata nu fakkaatu waan ta'eef jecha Jimma nu keessa jiraatus Afran Qalloo Arsiin jiraatus Afran Qalloo shanyummaan hundi tanu fakkaatu tani wajji ganda tokko galtu Addis Katamaan galle hundi Afran Qalloo kanaa jecha akkasitti akka beetanii fadhogga Afran Qalloo jennu nuti gosa tokkorraa dubbachaa hin jiru Afran Qalloon waan gosaa fi gosoyyoo ol guddatte jechaadha guddoodha akkani beeka halamada seenaa Oromoo kana waa xiqqishoo irraa kanumatti tuquu barbaada hayyuu seenaatillee miti nuwaan ja'aan je'ee beeta humaatimi biitii Afrikaa tana hoggaa ilaaltan warra Nuubiyaa warra gartee Ijiptii yookiin Misraa olii sanirraa haasii akkanumatti Suudaan kana keessaan gad dhufee Eertiraa fi biyya amma Itoophiyaa jedhaniin kana gad dhufee haga Soomaaliitii fi Keeniyatti gad deemu kunutti ummata kuushiitu gala ummanni kuush seenaan isaaniitii fi qumsumni isaanii ka biyya sanii bara 10,000 caala jechaadha warra bara 10,000 caala achi jiru haa ta'u malee toora bara 2,700 yookiin 3,000 dura warri gartee Yemenirraa Hiksoos yookiin Habash Maariyoo jedhaniin tokko dhufee biyya san qubatee nama keenya odoo dhiibuu karaa kibbaa kanatti waa xiqqoo gabbuuse amma kana maaliif hin ja'a qubsumni Habashaa biyya Itoophiyaa jedhan keessatti yoo akkam guddate 3,000 nummoo 10,000 caala achi jirraa jechaaf amma seenaa kijibaa seenaa sobaa warri gartee ifuma dhuubee ganaanee bilcheessu kuni gaallaa invasion jedhan wanni akkasii hin jiru wanni jiraa maali warri invade nu godhe warri migrate godhe Yemenirraa nu gale Habasha malee nuti warra biyyaati asliidhaa jecha booda maaliree wanni gartee bardhibbee 16 gaallaa invasion yookiin migration kaja'amu yoo janaan jettan hamma dura deemee aboo oggaa ofirraa dadhabe oggaa saree afaan fidee oggaa seela hafuu didde afaan garagaltaame oggaa afaan garagaltee ofirraa ariita jecha Habasha nama jala deemu kana oggaa ofirraa dadhaban afaan garagalanii arihanii Gondarii fi Tigreetti galchanii jechaadha so gaallaa invasion jechaan qabsoo yookiin lola diina ifirraa ittisuuti jecha nama mana ifii dhufee adaba dhabeetu manuma jala fiigu kana afaan garagaltee manarraa arihachuusanii jechaadha wanni gaallaa migration jedhan hin jiru migration ka jiru it is Abyssinian migration it is Abyssinian expansion and invasion jechaadha kanaa jecha seenaa kijibaa seenaa sobaa gaallaa migration ka jedhan kana gurratti hin dhageena amma guranee sanittiin isinii deebi'a amma guranee amma gaa isiniin je'ee Oromoon naannawa san bara 10,000 caalaa namni garii afaan gartee funyaanuma keenya muranii afaan nuukaanii bar isin dheengadduma dhuftanii eeguma amma guranee Habasha gartee inni dha'ee Gondarii fi Tigree bira dabarsee haga Mitswaatti achi galchee bara eegasuma faa booda dhuftanii jedhan kun dhugaa miti wanni dhugaa ittiin tahin generaalli bebeekamoon gartee amma guranee keessaa gariin Oromo maqaa isiniif hin dhawootu maali akkamitti maqaa kana arkatee yoo kanaan jettan taate kuni beekamaadha Sheekh Ahmed Haramaaya Abdurrahman Daamota
شيخ علي قراني نما ميقاب بيخ شيخ علي قراني مهر كان أباسا رب رحمة قدوفي شيخ علي قراني شيخ أمين خرو نمني بيئفيتت أبدو أرسي شيخ حسن جاجا جاني نمني جر أما قرانيتي سوندي قرانيتي جان نانا وصلت لالتي قدتي ودو قرتي أبا ورانا تنجا خنا جا بكيني تلالتي هبات نمني بيخو هبات جان يونيفرسيتي هرما برد أبتي أكنت إفقدي تقرتا جان أنا اللي نبيخو بيجي سنين ديني كيلومتر مشان فار جان نمني بيخو قانهم نمتيجي ورا قرتي ورانا ديفيجني سدي ججبا قبا سدي سنكيسا توكو خواني قولو نمتيجي حرقايا وخي ورا حرقايا ورا جاني توكو أما نمتيجي إساف وقرتي وران جروبين توكو نمتيجي حرقايا جاني قجيفم حرقا جتشا مكاهنا من أجيني جرامينا ملك حرقا مكا أورموتي بيجي أورموتي سي أما فكينيا فأنو مكانكيا مهدي حامد مودي أرجي واريو حرقايا ليبن أكملتي جنرالي أما قراني حرقايا تهي أورومو ميتيجا أما خناجة إن اللين أورومو جنرالي إسا جبان خقرتي حقا غندري في تقرأ كيلو للين واني دا حرقا جتشارا خنافو أحمد قراني أورومو أمني أورومو نانا وسانتي سيناني ساني أكما أمتا كوشيتي في خانتي ورا قرتي أمتا كما خدن قيو أمتا خبجما أمتا ألفاتا أمتا معلومة في تتبون كانت رابطة ملتلا كانت رابطة خمتا قدين شابسن خام بيتي برا إسا فكاتو لاف إسا تيغوساقلو لاف خلاتو يجال نما كناتوري أمني أورومو أما مي وللو تيكو شيخ بكرين وان كان رادوبتين سنيما هنجي والفلاتان جيني خنمان اتسينن تقامو أكست نمني أمبا خدتا إساف إلمته مخموجة أمتا حاجنا قرتي جباتي حاجنا صداتمي حاجنا خبجمي حاجنا إفين بوني نمني لين أبو المسني هاتان وإسنها فكان نجي اتسيناتو ريجتا ودو أكارنتين ودو مصر بيا خينيا هندو فندرتي أمني خينيا كم جراتا تريب أمني خينيا كمان جئتي أبابيا خسرنا جدا يوخين ديمقراطية تيم بلوجة جم أبا جدا بريزيدنتي شافة بارلما رابادوري سوبريم كورتي أكسكاب أمني كوبسما بحارك يقولي أكلمت في بولش توكو كونفدريشني أمني هنتي ولك أبامي بك أدابل تمجامتي واني كباچوتري شافة كباچوتري شافة خوني خفدريشني في شخون دخينيات خبا تيس أوتونومي كباچوترن فكينيا أمني قتة شافة بلتمتم مال دليدي سيرا بافتي سيرا تمتي وانا كإملولاتي في خناس نمرتيسي ورا يو ديني اتخاء ورانا رتي دينا ببافتي دينا لبسي فالمين يو قصة لما إدو جراتي خنالي خراس حقاتين إدو لالتي مرتيسيتي أكسمت اللي تسقبي في نقاب وفتي يجارة دلقاني سيتان أما قا أورمون بها هندي بكتك تاتي فيدريشني تاتي شافة أدا بلتمتك أبدي جن هاتو ملي شافة براتي إسكاباتشاتي تورد فكينيا إتون خارق قرقرت شافة خباقة خيتوق أفاتي ججار أني مو برقات رترت شافة كبخ أني قف ججار
Afran Qalloon immoo watari qaba kanuma Afran Qalloo qofa jecha khammoo hunda isaanii qaate odaa bultu ni beekan so qophattis autonomy ni qaban akka confederation ittis odaa bultum san qabani akkasitti wal bulchaa turanii jecha namni keenya nama ifi falateeti jecha ummanni isaan filatan khuni filmaani medalli filmaataa maali ani gabbataate fi dheeraa gabaabaate abalu nuute hinjaan khadura nama gartee dubbii beeku khaseera beeku khagartee dubbate ifraa buqqisu nama san amansiisuu danda'u nama dubbataa jecha oratory akka faranjiin baantu kanatti khalamada ammoo nama aadaa fi seera beekumsa qabu jecha seera beekuu qaba aadaa beekuu qaba khasadee isaa ammoo goota nama asiin dura lole abbaa duulaa tahee nama dura bu'ee lolee lolchisiisee gartee diina cabse nama beekamaa nama akkanaa if dura kaanii jecha nama beekumsa qabu nama goota tahee nama dubbii beeku nama namaan deemuu beeku jecha ar'aan tana nuti hayyoota jennee ummanni jala deemuu fi madaalli isaan qabanii fi madaalli ummanni kun qabu yoo wal bira laalle samii fi dachii warri nu dura deemu kun arra hayyoota nama seenaa beeku nama aadaa beeku nama lola seenee tooftaa lolaatii fi kana beeku kuni khabeeku rabbi okay nama itti aanuudhaan maali wanni gartee nama keenya jabeenya khatee maddi gartee boodarratti maaltu taaseetan uduma akkana jiraataniititi waa xiqqoo booda abbaa gadaa kuni waan biraa fidateef keessa abbaan gadaa haareenu kun maal tahe abbaan gadaa haareenu kuni warra beekumsa qabu warra dubbii beeku warra lola beeku odoon tahin warra gartee horii qabu tahee jechaadha amma maaltu gartee dureenuu tahuu jalqabe fiudaalaatu dureenuu tahuu jalqabe warra takkaan lolin warra seenaan beeyne warra aadaan beeyne warra gartee dubbilleen beeyne warra akkasiitiitu waan inni tahuu jalqabe jechaadha kanarratti rakkoon teenya mudatte jechaadha warri kuni beekumsa waan hin qabneef waan dandeettiin qabneef waan aadaa fi kana hundan beeneef maal godhuu jalqaban nama kana gandatti filuu jalqaban aboo ati nooleedhaa hootu ati abbaadho hootu ati jaarsoo hootu ja'aniititti namuu damiina ganda godhatee wallaaffisee walirraa waan ni ta'uu jira badiin tuni waan gartee warri misraa akka nu cabsu goote keessaa tokko Sheikh Bakri Saphaloo waan tanarraa gartee adda cabeensarraa waan dubbate qaba shaggar waraanni bahee dhiigni shaggar waraanni tahee dhiigni galaana bahee hin anfariiru garuu odoo 500 du'anii tokkichummaan jiru gargar bahuun dhumu warri addaan bahe achi buutee hin himanii jaa yaa dobbaliyyan keenya warri nu mudate khana ar'aan tana jeenummaan dhabne lola nama caala lolla tokko tahuu fi afaan tokkoon khaanee loluu saniitu dhabame namni keenya gaafa misra dhuftu sanitti waan kanaatu isa mudate gosaa fi gosayyottu adda bahe damiinnan horii qabu fiidaalle kuni abbaa gartee gadaa itti tahe akkas isaanii haala kana keessa jiru warri misraa lola 8 fidatee itti dhufe qawwee wajji sababni warri misraa gartee itti dhufees dubbachuulleen hin barbaachisu hariiroo mootii magaalaa adaree Amiir Muhammad ja'aniin Amiir Muhammad kun warra abbaa dhootiinsaa ummanni biyyaa Oromoon dhuftee mootummaa keenya fudhattee waan ji'u gartee gammachuu dhabaan waan xiqqoo rakkoon hakaatee fi bara 1875tti warri misraa zeela'aa fi barbaraa qabatee ol dhufe ammaree fuusinii hime ummanni Oromoo khatakka ture ummanni Oromoo hayyoota abbaa gadaa beekumsa qabu
خي قرتي قوتته خأمته تكو قد إيه دربو خمو تقان أن قصته كو تقهندا تهو بيخي بكتكتي ومني دولوسن حفي دميني أبالا فا خاني نولي خاني أبالو خاني جارسو خاني ماريو جو خوان بيخي سدو فيف وقام مصر رفته نمني ولي درما تشودك خقرر رجلو نولي لا ترى درا فنيتي نولي تنا دري قفلولا بكجانتي مدافع في قويدان أمتا لفا خدشيسن سنبودا لولا قبا لولا إيغو بكجانتي درغم قدان إيغا نولي الرئي إجتني فتاني مقالا أدري خنا دفني نمتي واني قدام بودتي خيتيانو على في أبالو إساني ساكا سمت لولا چرچا جانتي غارم لتا خيستي خبا أركتني إساني خبا دوان سنبودا جارسوس خبتي غارا كنتو أركتني دوان مال مخمال نغر سيسا يو توكو تاني ملي أفران قلو قفودونتين أورومون هندي يو توكو تاتي ملي نمني خبتي نباسي نغلافة تشوفتا آسن أمني خنمو صدا دبلما في قرتي قوتما نمكب أمتا صدا ملي إيبو الآن ورانا مدافع أمتا مدافع تدربو خانا واني قد أكا دكتور محمد ريفون تنجئتي دبين وقا ورانا خيسا سينا دبي تكنولوجي دبي قوتما تيمي دبي قرتي جبينيا تيمي خوارانا خميشا غاري الرقابوتي توبوه ومن خينيا ونيسان قبل إيبو ورانا قطو في منجا جري وني ديمتون مدافع تكتي وقادر بنا مدي ببكرك تترك حكا سما وجمو خخنا سوداتين مدافع خنا في قوي في وان خن هنتا إيبو في منجارا اتفيقني تمقو منجا سوداتين دينا حركا خنو منا تؤفلة خنو مقرتي خيسا دور ديمو خني أركاد رساسان أوني لفتاوا خنما خن لفتاء إيران تركم فتاة خني سبقادي من مرأهم نما لما سديت ندرد نين أبدا وخنين ليس وخنين في جنجو إتمديمة تلمن خيني كم جتشارا إنها جينو ما ترى خني وان نتي دينك سيفتشو كابنو وان برنوتا قدا الرابرو كاب في قبر ما جلت قلت شو منا حتى دعاء أنوسا الرا فلتاني نمي خيني دوئ مي وانا نميتشي قرتي أبا ورانا مصر خطوري كولونيل محمد مختار خجانين خطابة محمد حسن الراهين أركدي خنا أكجو they advance in great lines often in a desert rank deep. First who fails is replaced by another fighter who سنيفين ديب سجئ أرارا برباد نمني أورمو كل شكين كابو بديتنا اللين كابو خنا أمني دفع مقالة أدريسين وقاسينو كلاتي شفتيك أوين مرسي ولما سدي قراجين توكو أمنتي خيسن إيساتي إسلام ما فرد أجين ورا إسلام انتهيني لما دا أمتا خيسن أن اتهاماتي خنبودا وربي يقول شنوهي لفتي تيساني تينيا وانيتي قبرمت نجلبولا أجين كند من كينيا أبوتي قداتي بيخا وقخنا بالسمة في آدا في أمنتي خيسان إيساتي نجلت بولا يوخين اسم فتنا أجاني ومن خيما جيسيتا تولي هاي فيدا اسني فرمنا وجدت دلنا اسن جلد دلنا اسن جلبونا جن نفيت جاني كنا دابتا تكا رساسا رعوف باشان قورينا ما خينا فيت أما خطابة إسلام نتوقع جو خيستي ما جاء they preferred to die rather than to be humiliated and surrender their freedom. And that was the end of the Galla supremacy in Southeast Ethiopia. Page 81. Ani, when you agarsi Somali, that Dabne, Mohammed Jenamni, Haka Isa in Darbo, Hakasan Irratiduta, that Nabata, those Hakasan Guyatu Fafi, Wahundi Guyakabdi. إن خنيتو جدا أكملتي موتومني أو خم موهمني في جنتاتا هني بروفيسور محمد درو دبته فته خدرا مشاورانا أما يعرفون
ونمني خيني ونقبو إيبو ورانا منشا في قطون والرمسراتي في تركي والنيسان قبل مدافع في قوة ولمدالة خانة توكو وني قدام تكنولوجي لا خاصة ما وجه مو لكا ومخبرة توكم ما دبا أكريف خنيل جيساني قرتي أبان قدا خبيكم سرت إركتي خاقوتم مرت إركتي خاحيم مرت إركتي سنها فيه أنا منه ما لك أبوتي تو أو خني هوريك أباتي أبا قدا هاتا وجاني إسا سنقودن إني سنقوسافي قوسيو خيسا سينني والفتن أكنتي نمني هنتي درانولي خبار أوان إتي أنسني جارسور أوان إتي أنسني أباو إتي أنسني غارم ولتها إلا وان إتي لكني ورسن ودن ججال خانا مالي أماس نمني خينيا مدافع قد ستة أسديمو خانا سلا أكا غورلا تاكتيكي في ماريو تهاني توفتا جيرون أدو جرو أما اللي هماتي تقو سلي مقدا سلي هنسوداتين جيتي وهيني توفتا ينفاجعني إدو تفيغني أكا ست مني جيتا توفتا أبو خبرا سنبودا إرجع جرا خن هندا قرتة في تعبودة